Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama piye ki ono sing ngalamun iki. Ada Dek Jihun, ada Mas Rama, ada Mas Silon. Gandengan apa nyebrang jembatan. Ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barongan apa, Mas? Telon merah. Wah, Mas Hanif memakai barongan telon merah. Terus Mas Silo memakai barongan Singa kecil. wah, singa kecil. Mas Rama memakai barongan Singa besar. singa besar. Ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barongan Gak mau kene kali. kodok ngorek nek kali. Ada Mas Iqbal. Oke. Iya, Mas Iqbal memakai barongan Pink. wah, barongan pink. Terus ada Mas Fiski. Mas Fiski jadi barongan wah, barongan hitam. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa memakai barongan wah, ulo. Wih, iki ono sing kari siji yo, Mas Elvan sini. Mas Elvan itu memakai apa, Mas? Wah, setan putih. Yo, dipakai bareng.